Rainbow Mizo Channel Kalolom Chewa Voin hi August Nisom Pakhat Nania Thirtu le ngai thatu te Chibai Kabuk Thau Chew ani Kovelin Chhiatna le Harsatna Amachonzela Ukrainian Russia long run strike an nei thuta hei hi Ukrainian 10 Russia an lu chil thuk ber record ani thile hliam anom nual bok Nizan Khan Colombia lirnghing rapthlak tak abangin Mizo chuangin nunnan chantoa Chhiatna nasatak thleng meka rapthlak tak kani US le Iran boinakal zela in biakna lamchu beidon thlak tak kania Iran la sipai ho tu thar ruat belzelin in dona machon turin anin bot sai chunjom zela US President Donald President Trump hi atop ma chuan US nen mai chana in biak andu talobok ramdang kaltlanga in biak na chu alom weather darna harsarna lian zok meka Strait of Hormuz hon chungchanga in remlo na atam zela Iran in US blockade lile in dona thilti chiatman US in ape kan phuta US in phut let anei belveta July thachung in sipai ta in beiton na tam tak nuwa US le Saudi Air Force te trangkopin Iraka joint strike in morbo kania tichuan August thati ratangin Iran laka US in diplomatic pressure le in biak na mangin natakin anora military confrontation atop ta tinairo anilo hane engponi se kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sak thau tur le like le comment te milo pek sak le thau turin kasom cheu hane Ole US President Donald Trump chuan Tehran nena in biak na kalmek chu chess game anga te khinin in biak na khirle harsa takani zia hasoilanga hei hi Tehran chuan ronchang le tin Iran mi te chuan chess player professional ani ti anlan tir toni hatia Iran Foreign Ministry thupong tu Ismail Bagai chuan eng nuaya le thim nuaya po Iranian chuan chess player professional ani ti anlan tir toa United States hian Iran hi in biak na mangle diplomatic lama pressure na tak pe masala United States chin international law abo Chhiatna hi thup bo thai anilowa Strait of Hormuz chu tuipuya jin kong him tak angin engtika ama anpuang thai don lowa Iran daudala anchet chung chuan chung thil chu an mungai don lowani ati nimin lama khan Iran President Masoud Pezeshkian le Iran Supreme Leader Mostaba Khamenei te avoi khatna tan meeting poimo tak an yani ti kanon report towa tichuan ni janlama khan Iran President Masoud Pezeshkian chuan Iran State Television kaltlangin Supreme Leader Mostaba Khamenei nena an meeting chu darkar sari chung zatarai ni ti asoya Pezeshkian soidanin meeting a chuan kanram din hun chungchang poimo tak te kan thlir duna chung te chu mipui nun phung te sumdon na lampang market din mun te indona ina ngong thil chi rang te kan ngai tua US in kan laka hrek na chi rang alek ko te laka ding chuak tur le do dal thai turin eng tianga malak tur nge ti chungchang te kan soi duna Strait of Hormuz boina chungchang te le indona thar lo thleng le theitana rom man na chi rang te kan soi dun boka Supreme Leader Mostaba Khamenei chuan indona lo thleng le theitana in buat saina le rom man na te strategy poimo le fing tak te felfai takin hanei kimvek to ni hatibok Tini West in Mostaba Khamenei chu liam na tak tura ramin rel bol na kengko thailowa an ngai na jongjong chu thudik lo ania ama atha ahrisel na din hun po atha aram tan melma tenena in dona chu machon turin ain peile to ne hatibok heting kara hian in dona chungchanga USA in yelna hatam hle towa politics in bainana tak mek boka US Democratic Senator Chris Murphy chuan Iran in dona hian US President hi alho chamtoni tin asai chuaka in do hi achum jomjel chuan America chu achak lo zelanga Iranero achak til dona ne hatia chutiang thil chu President po hian arhachiang MMA heiwang hian Strait of Hormuz honle thei ani don phot chuan in ram na thung chu eng anga thalo poni se apom don ani ti achiang ani hatia chuaya America le President tana mual phona nasajok chu aum thei ngai don lova in dona bulatan jata ma se boina le hun thalo joka min hu chhia don ani hatibok tin Senator Chris Murphy hian in dona topna turatana in ram na chu eng anga thalo poni sela in dona chunjom zelani chuan US achak lo tialanga kantur bokanga
chu wangin in rem na chu kai chuan thlop katum boka chuti rol chuan America mual phona te lia khuwa in do zo nuwa sipai te thuam chakna tur kong le ral thuam stock no khana tur jongjong ta chu bieleng po anron pulu tani chuan chu ka thlop don ani hatibok Donald Trump na party Republican Party tranga senator le House of Representative threnkhat ten in donati top hi an thlop to boka President Donald Trump ralrel dan le in dona kalpui dan diklo takawang hian United States of America ramro pui tak chu mual pho takina oma a hlo chamani hanti hetiang kara hian Iran anpong portual tola Gulf News in update an nei danin Iran chuan President Donald Trump administration nen hian in biakna le in ramna thuthung siam tumna jongjong chu an hnol vekani ti an puangani hantia Iran Parliament Speaker Mohammad Bagar Ghalibaf advisor Majid Sakari chuan thuchua siamin Tehran chuan thutluk na kimchang tak asiam towa President Donald Trump atop ma jong chuan in biak na haum to don lowa January ni somni kumsang ni somni pakua atram atop thleng pon nga angai don ani point chu hun chu Iran chuan anghak don ani atia hei hian Trump administration le Iran in biak na thatlo zia atilang chiang hlea Majid Sakari hian asoi jaldan chuan nena kong chu zo tum mania macha chung chu engtika ma om thaidon lowa in dona po om lowin rem na po om chuang lo boka chu diang din huna chuan hun rei tak din kan du lowa in biak na kalpui mek danero chu tiang chu ani mek awangin President Donald Trump an angen na Iran nen mai chana in biak na chu atram hun chung hian engtika ma nei kantum to lowani hati tin khovel tana har satna le boina lo thleng mek te hi aum chun jom zel hi US chuan aduang thilte thlentir tur chuan Iran po ain peile boka chuti rol chuan khovel mipui tam tak ten an torlo na turin US hian in dona thilti chiatle nunna chanta te tana zangna domna US dollar tlugle dingon zathum min pe kan phuta Iran sumle kan thil nei chirang rang te an chua jalen kan phut boka American force jongjong te Middle East atanga hanin nudo kan phut boka tuipui lama in dolong chirang rang an ron chop nai jongjong te nukle ta an kirvek ani lo chuan Strait of Hormuz si hon ani don lowa Supreme Leader Mostaba Khamenei chuan American ho thilphut awangin inrem na puitling chu siam pui hatum tolowa mase heng kan thilphut te hi anti hlotling ani chuan Strait of Hormuz si zalen takin kan honganga mase kan thilphut te anti hlotling kimvek ani lo chuan Strait of Hormuz si khar chun jom ani zeldon ani hatibok heti meklai hian President Donald Trump point thilphut thar haron naita Iranin kumtam tak chunga anti natle indona wanga nunnan lak tak tele thilanti chet jongjong siam thatle na tur sum an peturani tin aphut thu haron puangta Trump chuan in biak nakal to jongjonga indona wanga thilti chet mante petura minphut na hi soichuana engma anla nei lowa mase kai point kumtam tak chunga Iranin an tha to jongjong tele an thilti chet to jongjong te wanga zangna domna Iranin a pek hi kaphut veni kayo palai ten hena po in biak na lom le tur jongjong po chu thu chu soilang turin ka hriat tir toni hatibok The Times of Israel chuan in biak na om towa te deadlock tam tak a thleng towa tuntuma President Donald Trump thilphut puan hi deadlock thar sem tu turani le boka tin Lebanon te Syria te Yemen te Gaza te thina le Chhiatna tam tak thleng chu mo phur tu ani angin heng muna Chhiatna le thina thleng te wanga zangna domna sum chu anpe kaphut boka chung thil ka demand jongjong te chu kayo palai negotiator ten an thlen turin ka hriat tir toni hatibok The Times of Israel chuan hetianga US in thilphut thar asoi chhole ta ka wang hian US le Iran in dorton na konga har satna le inrem lo na tam tak omsa to kara inrem lo na thar lian tak hei hian asiam don boka remna bai sai na chu alhatial tiala indireka amhing maya in biak na chu ala om der chawa chu wangin US hi in dona akir lenge hangai don ane hanti Iran lampo in dona tan in bot sain military te thuam chakna turle hroi thu thar sang te ruat tharin anom mek boka Iran Supreme Leader Mostaba Khamenei chuan Revolutionary Guards le Armed Forces sipai hroi thu thar tur paruklai mai haruat thara The Times of Israel in an report danin Khamenei hian thuchua siamin Major General Pilot Ali Abdullahi chu Armed Forces Chief of Staff Fatan Arwat Zuileta Brigadier General Ahmad Wahidi chu IRGC Commander in Chief Fatan Alawrut to boka
ti chuan heng mi pahnih te baka hian midang panga te sipai chi hrang hranga ho tulu tur ruat thar anei boka master security thila a him jok na turin heng sipai ho tulal panga arwat belta hi an hminga puangzar lawani hantia navy lama te ground force lama te intelligence lampanga te drone unit a tele ral thuam om khau pui pui teng kan tiang chi te armor unit lampanga hroi tu tur te arwat thar boka ti chuan heng sipai ho tu thar te hian armed forces chief of staff thar Ali Abdullah hi kai khroina hnuaya meeting poimo tak an nei jui ngala he meeting a hian in dona kalpui chunjom dan tur chungchang le ramven himna tur konga malak chunjom dan tur chungchang te Strait of Hormuz sa US military te dan chana tur chungchang te ngai tuani hantibok Middle East boruak thalo taka hetianga haumek lai hian Russo Ukrainian war lampanga Ukraine sipai te Chhiatna lian tham tak mai ha thlenga The Guardian in report an pek dan chuan hei hi Ukraine sipai ten Russia ramchunga mun poimo big targeta beipui thlakna hlotling le hlaber record ani hantia Russia capital Moscow khopui pialam dayami Russia sumdona khopui poimo tak mai Nizhnikams khopuya long range drone strike anaya Nizan lama he drone strike report an pek danin Ukraine ramri tranga Russia ramchung kilometer sangkhat zanhi vel zatahla ania Russia Nizhnikams khopuya mayor chuan atlembera mi som pathum hanthini ti apunga Kiev lamatranga thuchua hansiam dan chuan Nizhnikams khopuya Teneko oil refinery han bayani ti an puanga Ukraine General Staff chuan oil refinery kan baina hi civilian te baina nilowa civilian infrastructure anilo boka Russian military ten an man thin oil supply na mun pui hania minnek tu le min bai tu Russian military te an thaina le an chakna ti niam tuma campaign kalpuina ne hatia Russia investigator tero chuan Ukraine sipai te hian khopui chunga civilian le industrial sumdona mun pui te hanron targeta chung muna chuan drone mangin chiana tam tak hanron thlenani hantia Tatarstan regiona governor Rustam Minikhanov chuan Ukraine drone pakhat chu hotel chunga aron luta chu puakin Mahmuna mi pakwala in nunna anchan ngalani tin apong ve boka hotel building lian tak chu nasa takin ti Chhiatani ti apong boka nunna chanjat dik tak khi hriat chian thai alani lawa report thai china atlembera nunna chanjat hi mi somni le panni antling towa hei hi Russia le Ukraine in downhua Ukraine sipai te Chhiatna wanga Russia ramchunga nunna chan antamber trum hani bok ani tichon Russia prosecutor ta chuan Ukraine sipai te hetiang taka civilian telaka an Chhiatna satawang hian terrorist sanga Chhiatna firfiak taka Chhiatna nia dan bo chena tam tak omawangin thuboi siam sak an nia criminal case an hongani tin an puangzar bok ane Teneko refinery anti oil hit film na mun lian tak mai hi nasa takin akanga Russia oil refinery lian le Russian sipai te man ani wangin technology sang berber manga thuamani tin The Guardian chuan an report bok ane tin oil refinery baka hian rubber le petrochemical products siam na mun plant poimo tak tak mai awm boka chung muna chuan mun tina kangmai chuakani ti an report boka Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russian sipai ten kan khopuya te Chhiatna hanaya piangin hetianga chanlet na hi kan pezel to donani hati Ukrainian Armed Forces in Thuchua ansiam dan chuan Crimea Russia in air defense system ada te chu nasa takin ti Chhiatna towa Russia ramchunga tanga athlak na tur anron dalu tur te chu aron thlen main ti Chhiatna ni zelawangin Crimea van boruaka kan du tokin kan thlok thaya van boruak kan thunun na hnuaya kan da to ni hantia tichuan heng drone roll te po hi Crimea van boruak kaltangin Russia ramchunga an thlok lutani ti an puang boka hei baka hian Kiev Independent in report an pek dan chuan hetianga Russia ramchunga nataka hanwachet roll hian Ukraine Russia in aup chin Donetsk le Luhansk region chunga equipment depot anti Russian sipai te man tur ral thuam check khol na mun poimo tak tak mai te han baya heng huna te hian nasa takin Russia ral thuam te ti Chhiatna bokani ti an puanga hemi chungchang hi Russia authority point thuchua siamin athleng nge yani ti annem heta southeast Ukraine Zaporizhia region po Ukraine military te natakin hanchea heng huna te hian power plant te
power facility engemazat te ti Chhiatna wangin power supply pek thailo na mun tam tak aumani ti anpong telbok kane mun krang thilphut te video footage le thalak te tol chungmi tan social media anon vordara long run strike an nei na nisnakam skopuya sumdon namhun pui industrial area kang mai chuak le mai khudum mun ngun mai thalak te hanon pholang boka Moscow chuan hetianga Ukraine sipai te bei pui thak na hi strike back a chan let na air strike om donani ti anpong zui ngala Ukraine President Volodymyr Zelensky point thuchua ronsiam non lein bom mangain beina chikrang ramchunga athleng fo thina chungta chu chanlet lawin kumtam tak chung kanom to boka mase Ukraine ramchunga thiltheng angchia hi Russia ramchunga athleng zeldonani ti Russia hian ahreturania Moscow sipaita chetna wanga Ukraine mi puite thi na athleng thaini chuan Kiev point Russian mi pui tam tak thi na athleng tir thai bokane hati Kovela Chhiatna tam tak athen mek lain Quarrel Chhiatna rapthlak tak mai Colombia athenga The Guardian le Associated Press ten tukin lama report an pek danin Colombia lirnghing rapthlak tak mai nizan khan athenga he lirnghing hian 7.4 magnitude velana in Colombia asoya chanchin kan bot sailai thleng hian nunna chanjat le hliamjat hi anpung chomek zelbok mane Report danin lirnghing athen hun hi nizan August ni somjan India taima chuan thimhlim daruk le minute level ania Colombia taima chuan jingdar sari le minute somthum pali vel ani Colombia lirnghing hi arab thlak le maya chanchin kan bot sailai voin chanu dan ni thleng kha chuan nunna chanjat thi mi za somthum le panni anting towa hliam ringot po zanga somsari anting to boka epicenter anti lirnghing ron chona munber hi San Jose del Palmar Choco Western Colombia ania thile hliam om to baka hian mi sang ni jasari veljat mai ta chu chin khriat lawin anom meka anthingen damti po khriat alani lawa Colombia President chuan khopui chunga lirnghing rapthlak takawang hian building lian tak sang khat zarukaya tam chu achimani hatia hengzinga building somruk pakhat chu atlu sob vekani ti apung bok ane Colombia media rang te chuan chan chuan na hi thochun jomek zelania nunna chan zathi nasatakin alapung thaya tin after sokpo lo thleng le thei ani boka lirnghing tho ni na lo thleng le thei hi chut te lo poin liam le chin khret lowom te nunna chan to jongjong te nen bel khomin nunna chan zathi sangruk za ai poin antam thei ne tin an report bok ane The Guardian chuan lirnghing in asoi nat zolna mun hi kilometer zalibial chung vel ania hemi chunga thilom tam tak ti Chhiatna mitam takin nunnan chana building lian tak chim noya hian nunna chan to ruang tam tak kaum boka tam tak chu anthingen damti hriat lo anom boka chungte chan chuan na le ruanglak chuan na chu thomek zelania US chuan helir nginga wanga Colombia tranpuina tan hian dollar makta doi som pangale point nga apetoni ti anpuang bokani Latin America ramsang ten tranpuina pe kanin peini ti anpuang hlom boka Indona wanga Chhiatna tam tak thlengkara Quarrel Chhiatna rapthlak tak thlengawang hian liamjinga tam tak chu andam chunga rolban lo ani to dona darkat tin nunna chanjat le liamjat anpun chhojela wang hian engzatin nge he Chhiatna thlengawang hian turdon ti ala hriat lo ani he chanchin kan bot sailaya live update an nei danin 2.8 magnitude le 4.8 magnitude velanain aftershock ki tumni athlengtani ti anron report boka mase aftershock awanga Chhiatna thlendan hi hriat man ani tari lo ani